dua tiga belas. Assalamualaikum saudaranya. Hari ini saya meliput pernikahan di kampung Ciparompong, Desa Layonyo Rasmi, Kecamatan Dewi Toong. Lagi siap-siap pengantinnya. Kita yuk. Oh, pengantinnya udah suruh maju saudaranya. Ini mah lain pengantin prianya, bukannya pakai peci, ini mah pakai ikat adat Sunda, Jawa Barat. Golosorkan Bu, salim 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 mangga gandeng dan bapak ngapain Pak? Pengantin pameget Pak ngapain? makna Calon pengantin Bapak orang tua disilang disayogikan. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban ya dal husaini, marhaban marhaban. ayo Bang Payuna ganti calon pengantin istri. Alhamdulillah para ibu sadayana, para tamu undangan, calon pengantin pameget ditampi. Alhamdulillah sami-sami. Alhamdulillah. Anu salajengna panginten simbolis mangga kai sepuhna ti calon pengantin istri sareng calon pengantin pameget ka panggung. Kanggo simbolis persiapan kanggo akad nikah panginten bapak walina, bapak saksi ti kedua belah pihak
Mangga simbolis lah. Kali kapan? Lu jedandos. Bu, kalau tak dia dulu, tadi. Dulu, tanah dia bu. Kebalik. Ah, gitu bu. Ada cakatan bu, ibu iya cakatan. Ibu cakat. Senyum bu. Simpenan anak kursi bu. Salaman bu. Cipika-cipiki bu. Hiji deh ibu. Sip. Hatur nuhun sakali jejak kumuhan katiro ieu sing manfaat sing janten lagi kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga kabumikeun sadayana. Berjalan anu di bade diestafetkeun salajengna acara anu kalima mangrupi acara anu utami anu sakral nyaeta akad nikah atau ijab qabul anu bade dipimpin ku petugas di kantor urusan agama. Mangga dipersiapkan. Kembali dia tuh deh. Nah, kembali dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Acana, siap mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo ngabujeng waktos teras tadi sahur kasepuhan ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus atas innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wala usikum Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Penyelira ya lah untuk para kali nikah sekali atau sebarang kali nikah ada
Mari penyalira. Baik langsung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami firmanta Bapak sudah nikahkan hidup in nikahkan hidup ke anak tegas riba dos artinya Rangun namina yuana listiani kalian mas kawin 10 gram dibayar kontak. Tarima abi nikah ka putri bapak nu namina Yohana Listiani binti bapak Yayan kang diri abdi ku mas kawin 10 gram dibayar kontan. Sebatkeun masna sangkatna. Kawin ku emas. Matu masna acan si ku beusi mah. Ya, tenang. Ini kita bagus. Anak keda kedewakan penyalirannya. Tadi pakai halayan yang belum mas kawin ku emas 10 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sudah nikahkan hidup yang sudah difirmanta putra Bapak terus tadi Bapak tadi firmanta terus tadi kalian dimana saya putri Bapak tegas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Rustandi Firmansyah, Yang udah Rustandi Firmansyah Bapak nikah hidup Bapak nikahkan hidup ke anak tegas Bapak kalian mas kawin emas 10 gram dibayar kontak. Tarima abi nikah ka putri bapak nu namina Yohana Listiani binti bapak Yayan kang diri abdi dibayar ku mas kawin 10 gram dibayar kontan. Habis itu Pak, kalau nutupin api nggak tuh? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Rustandi Firmansyah, Yang Rustandi Firmansyah kaula nikahkeun anjeun kaula nikahkeun anjeun ka anak tegas kaula anak tegas kaula anu namina Yohana Listiani kalian mas kawin emas 10 gram dibayar kontak. tarima abi nikah ka putri bapak nu namina Yohana Listiani binti bapak Yayan ku mas kawin 10 gram dibayar kontan. akan ngedoa apa ya? Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tarad wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Rabbana dolamna musana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana akad nikah. Sabadana akad nikah. Abi nyuhunkeun disaksi kasadayana nu hadir badai masihkeun mas kawin kabojo abi anu geulis pilihan abi kekasih abi perhiasan emas sejumlah 10 gram dibayar kontan. Mugia manfaat tur barokah Nampi abi dibayar mas kawin kucaroge abi anu kasep anu gaga keperhiasan emas sejumlah
10 gram dibayar kontan. Jazakallah khairan kasih. Kantun abdi Antun Bayar hutang. nabi samatan. tampi kali. Ini kali ini kena kampingan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka min khairiha min khairiha wa khairima jawaltaha alai wa a'udzubika min syariha wa syarima jabaltaha alai birahmatika ya arhamar rahimin. Lain nah buat kabar hari tahun kalau lagi deui we atuh hayang 1, 2, 3. Nah, gini sip 1, 2, 3. Bagus nih biar mati nih. Hop, ada sini. Nuruk ya dikit. Hop, yuk. Bagus. Masih 1, 2, 3 pas. 1, 2, 3.
Selamat nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kasenangan sing seneng laki rapina nu diurut pampayunannya eta pada istrina masing dugi pahartina hati kenalis ayana lebatkeun kana manahna menawi aya gunana nu dipamrih amin ya rabbal alamin mugi Gusti bantayungan sak masih kana aya aur kana mana sa awur di awur besani awur di awur sak mana ya kene ada saatnya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya Mana cenah yang kene cenah aya kene halah abi teh kabagean